Boya Klaus Mandela nontubakanya kake yakarukererwa Alhamisi na Arua betekewe museo etominya ni ntithuka nara kirigaro mature na ngwatanite na kari kumantura cia Kalemeko Nkongi Mpida na cionthe ire akue na araciriirite wadi ya Gembe East ndani ya bunge ke Gembe Central baitareria utianiru kimaendeleo na kubwethiro mathara kuma kiri mubunge Dan Kele na thirikari ya kaunti ya Meru thio tongeria bwa gavana mutumana bakweta Mantu Nkabo yarabombite kutianirwa na kinya kuria kubwethirwa untubakua bate Antonia ya no mtubaka wa Tambaru kire kithurana ke 27 kira petete na mbere kuina tutam kethe bate kinyanirwa kimaendeleo ni sawa mbere mareta ni toria kwa mbeta wa Steven Mwetheli bari guma kawiro wanu tam kura ne wanu tam ko kana mujeruto na ningi leo gira ngiwa nini mbeta wa Mwetheli bario ko kana mbere baba Pele ngui kari kinyanireta na tongere ngo akele otongere bakele otibito ne tekinyambi nanto gira ngiwa woni watu kawiro ndo mbona kawiro tingwe ke mbonete ni awana kuo kairasi na irasi tutamwona kinya kama chama ndio kantora tueleze vizuri ote chukuru ogete na nya babara mwara mutwe kairo mwara muyomo gyote ne yonge murera ote ate imbo twekira babara mwara mu yonye babara no tane le babara kana kana batimbe ote twekira wa kabisa ko karabati ote yo tika tokia tukiwa yonye ote ngoto ne techi agele twe aya la kure Ibrahim Konja mutora mukario Kalemeko atro mikwa kwa musiku ngwantore kwa Kalemeko au kwa njeti na skuru Kalemeko na toa barabara na toro kwa mwalamu lakini ngabana wetu mtu azingia kwa ya ni barabara abuzi barabara na tekro mwalamu twenda kuri na yetre mwalamu yo oke akona mtu akiora kwa mtu tamanzaji sio mura bara ingo ile leo tenya barabara nyemwe njete nyemwe leo kelele kumre nyina kwa nya transport mera stima cionthe cia itangwa twatubanja ngwani ringi rwandora wakari utengo ya kelele ko nye kari na stima cionthe ira itangwa atutona wero mwanga thaini na wete au kuma kwa munengerete akakira stima ko kaija yako itangwa itwatumera kuma mbere ne 2027 mudia 2027 ni kubura ringi mudia na retera atokua la hii mwana wetu akurere tu amlengere tu 2027 are MP alafu anto boeta kuraya sana tafadhali Romania yare mwingu ndio toria kwa nipita kwa vya moria watu kuma kile ala kuma ngwe na tiangu cia tiro ni kawera na kinya cia aikwe yote bubu watu ethairia nisio no ndagura irendelea na sio no isio ba etaba mugu manda kendengwa watu tukwanda nteto cia kithiani weto ni twakudurira mutongeria wetu na itheria antu baraba kuyana njira cio cia baraba ututethia ngabana wetu nawe niwe batu tumenyera tumike tumanteto ithe itikubua kitha ko mbuguma no iria ukamenya no ntu batu tutukwe ya kura na muntu ro kwe kwira bwetho ntu baraba tubaterie to wa kura ibatu tu nao masinani turantu abengi tutukwa na itukwendete tubwetherie mantu ya mwana acoke nikenda aumbo tutetheria burabu wonde bore merete na setia okay rimbe tawa Silas Kimathi manyala mkubwa ne wende ngaba ni waka noka dati wewe ni wakile nawe wewe na one time to demo kabisa one time mareta ya kwambe taspira karendi demokario Kalemeko barabara yeto tokiagura totomba tora na bikibiki Kalemeko kwanga thina nero twina thina ero turenge koro turetha mataro kuma kuraya na mto kutheta rutere MP ate gwenyo to njira ro Kalemeko kanyankoni tona roi lakini ngwage ne gukuma na mutuma ebel mutia umangoene endo kwera tere mwana mwesimi wa MP omenyoli kane Morande story ya Morande Kai na Amani omenyere ogiako wa Morande Kai ende owe okebwedia manto twana sibo okobwedia badwe mtowe na thina yoyonde ikele ankoriara ne ate kwenda kuona antu baba yokera kwenda kuona nthe ithe yokera nyate ate kwenda kuona na bembe bayokera kaba gathoma abakirwa yabo imenti okiria bo batu tote kwenda bo we MP kele akana motia aurie aruta ngoya kana oma na kele to kwera atere tamu no ye mwe otionenge ibuto
torenge korosia kalemeko teona tamwenge ke batwe Thank you Neboya onimbe wa Christopher Mudhuri muntu wetu ambiyewe ola obitine oyi wa mwana iwa koleambe na ituije muntu one wa ukumanyekele na ntokele na siaje 2027 lakini ni kwando amenya terenga bana siatere kubangwa ni akudhiria 2027 na wana akambiye wa muchoro ku lakini mbiyewa ni wao korea na kele ground na daraja ndo chiaku kele tutamona mambo la chine iya wa bela chinyanta toi no ante yo bara kuena raisi geto minindi ando abare ile bagamba centro baba ile bagamba centro lakini kele tutaibwa ungameta wera raisi ando baba talewa interview bile batalewa ando baba kueta batalewa igembe tusilale lale igembe tusilale bando mapambano wa mama tusilale lale wa mama tusilale bando mapambano arambe kenda ni ogeloro hizo mutumake agwenga mutia marieto kombita wa Elias de mugarwa Ruene Ward na mugarwa Gembe Central na mheshimiwa mutuma nkwire itoko mea chief of staff tawe Julio itoko menya na umuno na utumiro gisiasa kudhalilisha ndo betu bembe bere pio itore birura bangete usuna mwenda liete kande deputy speaker nante tuisi aru mtandaone muno na bloggers ba tumiro kuura mwendali ba tuito kuroma mwendali na ito kuroma na tongere betu bembe kabisa itura iberuwe ikurari na ochose ya mheshimiwa Murethi we Gembe East kenda ritwete na kyake kirana gerina ara urambunge ne account assembly Meru ba tu mutuma na kauli motore antu bembe na tore antu ba adero na antu ba Gembe East tutete geria tu ingiro mheshimiwa to na mutia na kuuru antu betu bembe itura mina mutete njira kwira watire ugenda angikwa ikwebela mongo dinga mota yo tondani kele yo kurana betu bembe yuringenzi ibo ntongo kwira atire beta Nicholas Kangwana bwako ibuka ikapisa ndenda kumenya byantu begembe centro ate to na muntu umwe muno ukari ya muntu ora beta Farao Villiene ate kwenda kuona kana kakaeye kayokira kinya kariko no ntuno golelio kuona kele asumite bita kinambasa ke muntu wetu ambiyewa kenda mukuma mutiengwa no tugile nare mingwe arenda mutiengwa no ntumutia na kwenda gitekira aina kyokia MP 2027 batekia kuyosindana lakini kinyamkile o kaengidimutia thai no ake ya kuromba kura na antuba Egembe Central ba muisie na ibaise mutuma moke na ba mwa na nyakile batu antuba Egembe Central turuane wa ntama na ninkiripotera garu matorene kuma mwiri oyoembe bwambita Docas Oledian Toitha Kiriwe Klaus Mandela Studio